ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Mukarram Al-Fadil Al-Alim Al-Menna Al-Kohol Al-Sail. Siapa Hulil Yasin? Masuk neraka bisa jadi, masuk surga belum tentu. Kula makai pengajian di man kula selalu ngabala. Kula makai acara mendepak ke Sumenep ni, ke belum tentu selamat ka. Malah mun bi kula pikir mungkin antara sampean ben acara mah keluan sampean masuk surga. Iya dah iya. Wailem malam cengang dina dia. Bisa saja sampean masuk surga mungkin ke makai acara mah kula. Kepon al-qari was sami sadikan fil khair. Ki semace ben semerengaki pada cuman mun abahas ikhlas sampian nikah pasti ikhlas cenut-cen ki maksa entar mun beuni keng atena bagus tak kira entar sampian kak sampian entar keng atena bulan bagus amin kok teh Allah pak kare ngapa dina dia kula bagi diri banggalan hadir kak kantor tak ulia ganjaran belum tentu arapa kula beng sini kende pola ya bola wala tak bola lo apa bukan engki kah jadi mana bahas pencerahan nikah oleh ganjaran apa punten pencerahan nikah masuk surga apa punten hati-hati kak si amplopin mun tak agrunggung surga kenjang siapa sulah agrunggung agak iki cek bensin nabi 2 seket jadi mana bahas pikir jangan kuliah Allah buat masuk surga kok dia pasti salah sara menten kilam mbok gula kauncengan nikah pak kali tak songkem meka yen telok minta gula keng pan mole ro atro kulbek dek remah apa keng yuji apa keng dek rem bi cakan cai kocak tilpun enjo tak nilpun aja beni keng ngalak derep palai beri galak ada beri dente Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh secara khusus ajudan Subalja Kiai Haji Ali Fikri Abdul Waris, beliau selaku pemangku pondok pesantren Al-Muqayyah Kulu-Kulu berselerana sangat peten kaula amul ja'aki peten kaula ta'zimi ajudan Subalja Kiai Haji Mufid Fara'ud, ajudan Kiai Haji Khafifi Mukarram, ajunan Kiai Haji Hasan, ajunan Kiai Haji Maimun,
ajunan Kiai Haji Hashim, ajunan Kiai Haji Amir Idrus, ajunan Kiai Haji Mas'ud Qasim, ajunan Kiai Haji Syarjini Latif, percukan tak kalib ajunan Kiai Haji Abdul Muhsin, percukan ajunan Kiai Haji Tirmidzi, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir kesempatan mungkin di unsaporah betul kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian betul kaula tak uning di asmaipun, namun meskipun betul kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat betul kaula di ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh dan sepuh secara istimewa pemangku desa setempat atau pemangku desa Palok Loam beserta seluruh jajaran aparatur desaipun, dan setuju anggota sholawat Majelis Maulid Arba'in, dan setuju undangan hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, dan setuju ajunan peten kaula amul jangki dan peten kaula yakin ajunan setuju amul jangki Allah. Sepertama ngiring kaula dan ajunan amul dan asyukur kepada Allah. Kesempatan semangkin kaula dan ajunan sareng Allah takbir alim ki hadir eka di tempat kasarengan kalaben turun naipun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga eling ki na ajunan rabu na ajunan deka di tempat petilen calen kenging ridhaipun Allah dan petilen calen oleh syafaat ajunan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kadinto teman adobu edalim situng hadis epon kullu ummati yadkhulunal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah atau tadkhulunal jannata illa man aba. Satajana umat kaula caepun Gusti Kanjeng Nabi kadinto bakal masuk ka swargana Allah illa man aba, kecuali orang-orang setak ndak ke surga. Nabi Muhammad menyatakan umatku itu semuanya akan masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau dimasukkan ke surga. Sahabat ngerengaki daguna Gusti Kanjeng Nabi kak dinto heran hadirin. Nik bodo sekelompok manusia seeki bae ke surga kak dinto tak gelem. Padahal saja manusia gak dinto pasti terus selamat dunia, pasti terus selamat di alam akhir. Akhirnya sahabat tanya kepada Rasul, wa may ya'ba ya Rasulullah, pasera orang saya sebut lagi tak kasokan dak ke surga. Kanjeng Nabi pah jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang senorok sengko ajiak bekal masuk surga. Siapa senyimpang dari tangjalan, siapa seta atorok sengko, maka aja saya maksud orang seta enda masuk surga. Lah tapi orang manusia gak dinto pasera sebekal masuk surga, dan pasera sebekal tak masuk ke surga. Okorna kak dinto pasera orang senoro ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasera orang setak noro dek Gusti Kanjeng Nabi senoro bakal masuk surga, setak noro
maka bakal masuk neraka. Nah akhirnya perilaku manusia itu oleh ulama akhirnya dibedakan menjadi dua. Beda kalakuan kak dinto senoro adunan kuste kanjing Nabi, norok sunnah epon kuste kanjing Nabi. Beda orang setak norok dak kuste kanjing Nabi. Otabe saya sebut lagi kelaban ahlul bid'ah. Pasal orang si ahli bid'ah di akhir mangken ternyata saya kebeda ahli bid'ah kak dinto ahlus sunnah wal jamaah. Makanya aku lebih sambil ke di orang luar di tatangke kebeda ahli neraka. Itu Bengkalan, boleh kanto insyaallah aliran-aliran sing ni kada ada. Kula magi di Bengkalan tak usah kira pikiran, magi jenggung lanceng benih jenggung Wahabi ni kan. Ni kan. Ini tu kau magi pikiran macam Wahabi, bukan NU ni kan. Karena Bengkalan ni kan makin hadirin setuju kotu aboli da adunan kuste kanjing Nabi dan mentak ngereng adunan kuste kanjing Nabi bid'ah. Ketika bid'ah maka masuk dak katabu kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tercukan sesuai kalaban hadis bila saya buaki wa man asani faqad ada. Orang senyimpang dari kuste kanjing Nabi tak norok dak kaajarna kuste kanjing Nabi, bahkan akabai ajaran bibi, akabai amalan-amalan bibi, alaqo kelakuan bibi kak dinto bakal masuk dak neraka Allah Subhanahu. Lah makin kita bahas di sepuni apa yang disebabkan orang-orang di luar kak dinto bahwa kaulaban adunan kak tak noro dak panapa seampun bermuaki di kuste kanjing Nabi otabe pun sebenarnya seampun kelaku di kuste kanjing Nabi. Sepertama NU ahlus sunnah wal jamaah kak dintoh abedaki acara tahlilan bener kanto mun beda orang sete doa aki nawata doa aki la doa aki orang sete petong ngarek petong malam kak dintoh cepon orang lain cepon tatangka tada ia cerna kuste kanjing Nabi dan pasal segala kak dintoh termasuk orang segala kau bid'ah dan kak dintoh bakal masuk ke neraka Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin memang dimantan kuna kada. Sepertama Al-Imam Nawawi di Syarh Muslim, dalam kitab di Syarh Muslim Fathul Bari kak dintoh menyatakan wal bid'atu bid'atani. Kelakuan bid'ah kak dintoh hadirin kelakuan saya kelako setada zaman ajunan kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto tak saja langsung masuk ke neraka Allah. Tapi tak saja kelakuan serta kelako zaman kusti kanjing Nabi, bahkan tak kelako di ajunan kusti kanjing Nabi kak dinto tak langsung masuk ke neraka karena kelakuan anyar kak dinto. Cepun Imam Nawawi beda dua, beda bid'ah kak dinto hasanah, beda kelakuan anyar kak dinto fokus, beda bid'ah kak dinto dolalah otabe sayyi'ah, beda kelakuan anyar serta kelaku di kanjing Nabi kak dinto coba. Jadi cepun Imam Nawawi benih kapan kelakuan ni kata ada zaman aku kanjing Nabi benih tak langsung neraka jelas. Sepertama kada timin hadirin tak usah zaman makin timin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto salat kanjing Nabi ni kak salat akhirnya sahabat kak dinto berjemaah ada kusti kanjing Nabi dalam pertengahan salat tak beda sahabat datang anyar datang jadi makmumnya bawa separuh kanjing Nabi lah kenging 2 rakaat beda sahabat pah rabu pah salat kanjing Nabi ampun kenging 2 rakaat sahabat kak dinto hadirin pas langsung abojeng 2 rakaat kencang karena pah noro aberung dan bojeng Gusti kanjing Nabi. Jadi kanjing Nabi salat ampun kenging 2 rakaat sampun kenging 2 rakaat sahabat rabu kak dinto abojeng kencang jadi abojeng ka ada kencang nabeng saampun depak karokat senomor 3 dan senomor 4 pah asareng Gusti kanjing Nabi ngolok salam areng-sareng situng beto hadirin Sayyidina Mu'ad bin Jabal ni kahunten tak ngelakoh kak dinto kanjing Nabi asolat saampun kenging 2 rakaat pah datang sahabat Mu'ad bin Jabal
akhirnya Mu'ad bin Jabal gak dinto asolat beni pak langsung kencang 2 rakaat punten amak nomnorok adunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampuna Kanjeng Nabi lastare ngolok salam Sayyidina Mu'ad bin Jabal gak dinto pak nambahin korang ngasolat aja ke boleh paham ki maka tak paham lah orang boleh tak ajak leson aku lagi wakil ko boleh termotor deki sedak paham atanya kesepaham tidak ada ngasolat nikah pekencang nabeng ngolok salam mak asaran Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Mu'ad punten Sayyidina Mu'ad gak dintok Kanjeng Nabi salat amak dina langsung nuraki Gusti Kanjeng Nabi aruku langsung aruku sujud langsung sujud pas tarik ngolok salam karena salat Sayyidina Mu'ad gak dintoki korang akhirnya bah tambah jaga boleh napa teguna Gusti Kanjeng Nabi qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadha fi salatikum Mu'ad abai-kabai perkara anyar dalam ibadah faf'alu ngalaku ya pada benjia kakeh fi salatikum dalam salat kesampian jadi cepul ulama abai-kabai kelakuan gak dintoh hadirin benih cuma masalah setelah Kanjeng Nabi wafat ibadah Kanjeng Nabi ibadah gak dintoh beda sahabat sahabai-kabai dalam syariat tapi ketika kebai gak dintoh sesuai kalau dalam syariat maka kak dinto punten tak ejo buaki dolalah punten tak ejo buaki masuk neraka bahkan sampai makin gak dinto saya kelak ke keuleban ajunan ketika asolat mun tak nyapok gak dinto imam la oleh di rakaat langsung noroaki coba nabeng deki imam ngulok salam sampian ki mun imam tak gelem ngulok salam kali aki kufuran tak kok beng mati je yang jatuh kau pete tak demari dia sudah nambah anak jelas lagi yang pertama jadi bahwa setiap perkara kelakuan serta ikhlaku Gusti Kanjeng Nabi kak dinto benih romoro sesat benih romoro masuk ke neraka Allah akadia cuma Gusti Kanjeng Nabi man sanna sunnatan hasanatan pasera orang seandi kelakuan otabe amulai kelakuan kelakuan bagus maka orang kak dinto bakal ngaulai kenceran dek kelakuan dan kencerna orang senorok buntek salah starina yang pertama jadi benih kapan Quran nyar benih kapan tak ikhlaku di Kanjeng Nabi langsung pah sesat langsung pah masuk neraka hutan nomor 2 seekocak nurok ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak din pah hadirin benih pah tada kita sama sekali sabora mun bisa aku lebih sampian nurok Kanjeng Nabi kak din tok cok bagi kita sekali tapi kan tak bisa lagi mun pah epakon nurok Kanjeng Nabi tada kita sama sekali kan tak bisa karena mumpah norok Kanjeng Nabi kau tidak fitnah sama sekali neng epalok lo anda kesampian bid'ah karena Kanjeng Nabi tak teman ngelelengkakan tulam do nggih tapi saya maksud ngereng Kanjeng Nabi ini kau menipah tidak fitnah sama sekali mumpah ngereng Kanjeng Nabi ini kau kutu persis dan Kanjeng Nabi maka sepeda motor sampian kau tu jual kente ontah dulu Nabi Muhammad ngangkui jubah ajubaan lagu lebih sampai makin tak ajubaan asarongan pah beri sadebu bid'ah Kanjeng Nabi tak asarongan jadi bid'ah aja makin senikah tucuk najubah ni kan apa seperul aurat nutupi aurat ketika ulah beradunan asarongan nikah nutupi aurat nama punten nutupi aurat ketika ulah beradunan make ajubaan mun asarongan gak dinto sarung ampun nutup pindah ke aurat maka kau lebih ajunan ampun eko caki ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam meskipun seangkui kau lebih ajunan benih jubah tapi kutu iya kuen jubah pakun paling utama narasopan dan angkuyan polanan contoh aki langsung di Gusti Kanjeng Nabi keng asarongan benih masuk neraka paham iki Kanjeng Nabi cilin asiwak neka ngangkui kaju arok ni kamu sampai entar ke zero datang di Mekah biasanya apa oleh beda pasar beda kan 10.000 Kanjeng Nabi ni kamu asiwak ngangkui kaju arok ni paling utama nasiwak karena itu untuk akibi Gusti Kanjeng Nabi keng umpama sampean tak ngangkui kaju arok ngangkui Pepsodent ngangkui Ciptaden kor niat asiwak niat ittiba bi Rasulillah pada oleh kenceren dan tak ikut akibi semasuk neraka jelas jadi benar kapan Kanjeng Nabi kaju arok kapan Pepsodent bid'ah masuk neraka punten malah pun ulama fikih si andi kaju arok ngakui kaju arok paling utama karena contoh akibi Kanjeng Nabi si andi kaju arok ngakui rancang acem
punten tak apa kaju arep tandi melek elang tok apa malah rancang pao sampean maka elang tak eman lah bah wis tua sakit dan insyaallah rancang pao tak luang saya delem tal katul nggih bekan niki sampean asolat siwak tandi asurbanan mangku surban tak napa sampean kak sepentingnya taki siwak ni kejukan ekot aki ittiba di Rasulillah meskipun kanjeng Nabi cimin ngakui arok tak ngakui surban jelas ngakui surban ni kada sampean surban tak surbanan ngakui lengan kalam ibadah bukan pruk ngakui rukun pada jadi mun rukun pote yang kui 2 hari abati beda motif pak ngakui sarung pada boleh sering mak kira masjid orang ngakui sarung sini kang no apa tak panapa sepentingnya tadi siwak maka ngakui sarung kor sarung sampean kasar ni kapakun oleh kencerin siwak ben ekot aki noro ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampean mun tempo mancing tah sarung ngae pek atas takok siwak seebebe katon wahahaha itu jadi lah tak tahu ketemu ada akan tunggu bagian kelompok sanjik siwak lah atar rame lagak ditok ketika uleban ajunan hadirin kalau ben oning ketika dinto tak pangkempang nyala akila kuna orang lain benih kawan tak pada ben Gusti Kanjeng Nabi bid'ah bu ternyata seajabu ni kan ibung kalam seajabu bid'ah masuk neraka nikah kiai raja di pondok pesantren di hune kocak pengajian dok ibung kalam kuna terus oning hadis Kanjeng Nabi sama juga pondok ni bila orang pernah berandi hadis Kanjeng Nabi juga pondok mun Kanjeng Nabi andi santren beda tapi sebagai Masjidin Nabawi ahli sufwa Kanjeng Nabi sama juga pondok ni bila jadi pondok ni bid'ah iki napa ki mun pah nika ngocaki taruh Kanjeng Nabi bid'ah taruh Kanjeng Nabi masuk neraka asli ini kesenjata makan nyonya cek ben tibin saya ngocak andi pun duh di ngoreng lah aku nak kepi macam Fatihah bid'ah sayyidi bid'ah macam Fatihah ni kan biasa namun ngak gelak al-fatihatu ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baik buaki oleh dimma Kanjeng Nabi mai kirim kenceran Fatihah aja Kanjeng Nabi ku parlo kenceran Fatihah mai kirim kenceran Fatihah lo Imam Romli yang menyatakan atau yang terkenal dengan sebutan Asy-Syafi'i Shaghir Imam Romli teman adabu anapa kau leben ajunan maca Fatihah ada Gusti Kanjeng Nabi kiasan lis sholawat pada akiban sholawat dikakan anu ana kira madda Kanjeng Nabi iki napa ki Allahumma adu pangeran sholli apa rahmat ajunan wasallim dan masalamat ta'ajunan ala sayyidina dak Gusti kaula Muhammadin ropana Nabi Muhammad Kanjeng Nabi enyo onaki rahmat Kanjeng Nabi enyo onaki selamat coba pikir kira-kira Kanjeng Nabi parlo rahmat dan keselamat dari sampean nikah punten Kanjeng Nabi tak enyo onaki rahmat bi sampean Kanjeng Nabi nikah wa ma arsalnaka illa rahmatan Kanjeng Nabi tak enyok nak selamat bi sampian Kanjeng Nabi kak dinto orang salah jelas masuk surga hadirin jelas mai macaki solawat bi sampian ni macaki rahmat enyok nak rahmat bahkan epakon di dalam Al-Qur'an karena hakikat taqawulun adunan masalawat dak Gusti Kanjeng Nabi beni Kanjeng Nabi na sa enyok nak selamat qawulun adunan selamat dak Gusti Nabi cepon ulama pada ben beda ampun posak kalau ben aing mi israt tak aing boleh cak kena aing beni kengesna aing beda ni kebeda ni kalau posak ben aing selene aing beni kengesna aing keng aing ni kamak le akili kili na ada lidak kaula sampian jadi mun Kanjeng Nabi bisa enyok nak selamat ben Kanjeng Nabi bisa enyok nak rahmat maka Kanjeng Nabi juga bisa ikirimi kenceran cepon Imam Romli makanya kau lebih ajunan ketika macam Fatihah al-fatihatu ila hadratin nabiyil mustafa Kanjeng Nabi khusus ada yang parlo kili na abadi dak kau ajunan yang terkadang orang berdisi dalam pos ngereng sepertama Fatihah kirimaki dak ajunan Allah subhanahu wa ta'ala itu pangeran khusus sekali santak gendunya mana juga iya jelas lagi maca sayyidi bid'ah karena Kanjeng Nabi ini saya makon Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
mun maca sayyidi bid'ah. Imam Ramli adabu wa yanbaghi lil musalli 'ala nabi ayya bi lafdz siyadah. Patut kudu pantes mun ada orang maca sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi ayya bi lafdz siyadah kudu tambahin lapat kapangkaten. Kudu beri sayyid ini ketuan Gusti cek pas mapas cek langsung Allahumma sholli ala Muhammad bani anang Mang Muhammad dua cek sampai ka doa ibadikum ba'da cek pada aki antara ngolok dak kasakancaan atau menyebut asmana sakancaan. Jadi kudu bertata krama cepon Imam Ramli akhirnya cepon Imam Ramli kudu beriin sayyid. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mun maca sholawat oleh aki tambahe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cang sapa aning mun maca sholawat nek tak ibriin sayyid si kemak dua ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini kas sebeda sayyid keng cuman lapat sayyid teh buang arapa cepon nak kena ngaji darurat syair penengen tak buang mun ibriin sayyid hitung ngasana kin buang ya habibi ya sayyidi Muhammad tu seelang akhirat lafat Muhammad ya babakun sayyidina patada keng mun iarte pakun kotuh ya habibi aduh burlegurna ateh ya Muhammad dukus teh pakun kotuh beriin kus teh Kanjeng Nabi Muhammad jelas lagi boleh ngebalai man gak diman aneh mun Kanjeng Nabi ibri sayyid seartena kus teh gak din tumangken ego boleh masuk neraka hadirin sementara kiai penceramah lah menakan dia kiai kan orang gula kan benih kiai gula ni kemun Bangkalan terkenal ustad kenapa? Karena Bangkalan ni kemun bini nasitung ustad Bangkalan kiai mun bini na dua lora mun telok bintara menempak baru kiai jadi gula ni kaki ustad wala ring sebenarnya beda saya tolong naik beda kiai cek segalang kengawana yanda nomor lekor nomor seket tadi dia genduki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kan saya ulangi jadi aneh mun Kanjeng Nabi iblis sayyid yes kalian aneh sementara tukang ceramah ngahuli yasin sebelum tentu masuk surga toro kadang saya beri titel juga Arab pegon lema ceramah agama yang pertama yang disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Mukarram Al-Fadil Al-Alim Al-Menna Al-Kohol Al-Sail siapa hulil yasin masuk neraka bisa jadi masuk surga belum tentu kula makai pengajian man kaman kula selalu ngobrol kula makai acara mendepak ke sumenep itu belum tentu selamat kan malah mun kula pikir mungkin antara sambian ben acara mah keluhan sambian masuk surga iya malam cengang dina dia bisa saja sambian masuk surga mungkin kita makai acara mah gula cepon al-qari was-sami sadikan fil khair ki semace ben semerengaki pada cuman mun abahas ikhlas sampian nikah pasti ikhlas cemujon ki maksa entar mun benih keng atena bagus tak kira entar sampian kak sampian entar keng atena bulan bagus amin kok teh Allah pak kare ngapa dina dia kula bagi diri Bangkalan hadir gak kantor tak ulia ganjaran belum tentu arapa kula beng sini kende pola ya bola wala tak bola lo apa bukan kira jadi mana bahas penceramah nikah oleh ganjaran apa punten penceramah nikah masuk surga apa punten hati-hati kak cak amplopin mun tak grunggung surga kendang siapa soal grunggung agak iki cak bensin Nabi 2 seket jadi mana bahas pikir jangan kuliah Allah buat masuk surga kok dia pasti jelas haram enten kilam dok gula kawan jangan nikah pak kali tak isong kemika yang telok nih tak gula keng pan molero atroh kulbak dok rumah apa kayak
apa keng yuji apa keng dok di cekan cai kocak telepon jauh tak nelpon aja bunyi keng ngalak terus balai beri galak mata beri dontek